Maybe or maybe a sabro here be a ufie and answer office. A Kennedy digital satellite for a waha. One more product, I would one more yinane share one more ya fear we yinano, and one more baby and come over men and pay a watching. We are cordial. Said Mamuso Koye. Oh, be a coffin. Be a coffin. I no pay me that smetcha Ghana for yinane, Adom TV, I have for yinan. OT and canopea a Kennedy digital satellite. And come aboa ahodua ne we aso ne de brew ye de ye ton home appliances ye ton funeral ma ne ma fie de ne ma adwuma mu ye de home appliances papa ene ye ton ebo no so da fom ye di dwuma won kran ene kumase enkran ha ye wager old barrier kokro bite junction so ho no ma ho na Kennedy digital satellite ye butio ene udu wager old barrier kokro bite junction so to nsa hwe unifa so abehu say ye shop kese emutafa niam egu ho no ese wani nse o ka kire ye tu ene ye yini baako ho afi ukọ Ashanti region Kumasi a wo patase a Mr. Police Depot nchen ho Adom House Kennedy junction ho no ma ho na Kennedy digital satellite ye butuo ho nso niam na ye tu ene ye yini baako afi Central Business District no wo Kumasi me kire adum ho de okọ a Family Plaza abrosan nim ho na wo kọ wakotu nioma Cisco mu ho mrantie ni nyina ho ne upe bia bi ho na ne nkomo no ahu ba bia me den fanie me patcho mu amosisi estate amoton mu se Christmas yi amanfo be fi aburu kire aba papa wo hotel na wo air condition emoyie nso so se wo dwen ho se sika wo de beto air condition di abobo ho no kra uni bi na mesrel Kennedy sebra watebo no so air condition 1.5 horsepower 1.5 horsepower there eno eyusu R410 gas no R410 gas no would him say ya teswa first then ke 3500 ya teswa manaba 2950 2950 ya tesu almost 550 cedis enti wo be service sika we na wasan de ato adefofro enti mesre mo amasisi hotels guest house afi mo amasisi ene movie house ene sa ne man mo nyina mo meto air condition papa e wo Kennedy mi see air condition no ya teso nko 550 cedis umpe we dia na pe na 1.5 horsepower no so say ya teso a ye ton 2800 Kennedy digital satellite no your numbers ene gu Adom TV ase no fa frɛ ba bibia wo Ghana ene ma no ase di gu ka mu di brew ayen de begu ka mu di abrew mesre wada wo a wo pese wo tu bi koton so akwanya wo ho ye number no gu Adom TV na se bomodin ne fa ne phrase si a 0244 385 128 0244 385 128 eno no number se gu eye afidie no so fa ne frɛ ana se 0243 074 750 0243 074 750 me patcho mo a mo pe TV atu aton e na fe nso mo nso a mo pe TV ayusu ofie hotels any baby bia no se mo de we abamam ukodwa man so na se o pe 32-inch smart TV ato a ebo no nam 1000 and over ebo no nam 1000 Ghana cedis and over ba oba Kennedy aso ye ya 899 cedis me say 899 cedis. They say, ye pese bronya we Ghana for dini kwan sonko so pra. Na unim say ene ye TV no e 50 inches. E de kopim 65 inches smart TVs no 50 inches to 65 inches no. Oto baako bia unya DSTV decoder baako for free ai de. Na DSTV no class ye be san recharge e de amount. Eno nti brabeto e 50 inches e de kopim 65 inches. Oto ya ni amount DSTV decoder ba kwa ya san recharge dada Kennedy nko se wutu a the same numbers e de be ma wo ube yini ba ko so the same numbers e de be ma wo me pa twa me nko kwanchen ba bia ma obi amfa bibia na adaw bronye ye braso se wo so nya achede o chade ewura Kennedy digital satellite wasan so atete bo no so e na o si wura na so ye enkran ye wager old barrier ho kokrobite junction so ho no mo a opposite na ubehu Kennedy digital satellite enkran ubefrey was 0243 074 750 0243 074 750 afi Kumasi
Ubeko Family Plaza Brosan nim ewo Adom honoma Family Plaza Brosan first floor a whole be free was 0244 385 128 0244 385 128 Kumasi wanso ebia na wo tech wo baby ti say asafo odiom ni nyina wo de mo nko patase police depot nchen ho so kokuduru ho a Kennedy your Adom house first floor 0207 65 30 31 0207 65 30 31 numbers ni go TV ne so mesre wada fa ne freyen ne beje nioma papa ewo Kennedy unse Kennedy de o cha de ewura na tie we nso you say uto 75 inches TV ewo Kennedy a if it is 75 inches ekono sa TV akese no utobia ubenya home theater free of charge ubenya home theater free of charge and intimesrew enkonkoto ade o baabi ebo no ya toso ye wie nsusu ane asan so asan afawusika ka ho mesrew ada na emum oto ade o Kennedy a J receipt me so oto ade o Kennedy a J receipt said e be ya assembi ba ube provide you receipt na ye no so ahwe abom unim say tabletop fridge ene mrantie no use pa na hotels ne ade e so mu use pa no so ya san atebo no so na ye ton 1500 say ya ti 250 cedis ato atwene into 1250 ubenya fridge e Kennedy aso ye na fridge no ye wo deep freezers akese ni bi wo ho de ye cold store no ye wo bebre wo ho de ye ton ice cream ye wo ni nyina bi wo ho de ye udigi block and answer bia udi be yi drinks aton nsuo aton ni nyina ye obi wo ho bra Kennedy kokro bi te junction wo wager enkran ha se wo kufodua wo kasoa wo Cape Coast me se bra nkran wager kokro bi te junction ne so honoma na betu de wo sunyan wo chese fiapre dua nkwanta ura north ho nyina momra kumase Adom Family Plaza abrosanim udru ho na wo hwehwe Cisco na wo frɛ 0244 385 128 uba bedu patase a papa ya omo ho ho so uba frɛ 0207 65 30 31 na uba adwuma enkran ha de na yaw emo so ewo wager omo beje wo so dodo from 0243 074 750 0243 074 750 Kennedy Newman no papa if you abruchiri condition bo mesraw fufu pounding machine no bronyan se unyeska October November December se unyeska nsa na ewura 24th mu beto fufu machine commercial one no say ya tete so ye pese Ghana fo obi anya adwuma ye oman ni mu ayeden obi anya adwuma ye nti beto fufu machine unua bi tifi onya adwuma fama no oba mi bi tifi onya adwuma fa ko gya no na ono so mfanya adwuma na enu na nsa unse unso so wasoma adwo unfa sika mfiri nkran ha nko biem sanse ma me anya bibi ye sales ma no fufu machine udi usika shema dakro wanya sika mpo no ubenya be se ebia 500 Ghana cedis 300 Ghana cedis 200 Ghana cedis make say we obi we national service we katua na ba bom aba nhu ne odi sika na ye koto fufu machine be makoma be miensa position ba bia e de bia wanya sika kra benya 600 cedis ato we sika ni mapa a se ba bia yakubia betumi akobi enso amanima ye kama washing machine home theaters ni nyina Kennedy ye woni nyina bi e wo hono me pa cho opese opamade ene omo from fashion designers omo disika papa se opese opamade a yakofa industrial sewing machines ni biaba wa wate ade pam school machines ni bra betobi na efama onkrofo fanya adwuma na bibia enye kama eniema ye use ofie no se mranti abade omo pe fridge se kama on fridge na ye bie ko left and right ne twetwe ase no ye di pina e di aba mo so amoye supermarket ene provision shop mo se fridge na ye ton drinks wo mu no Kennedy di biaba so dem ka kire wo no enkran ye wo wager old barrier number no e 0243 074 750 Accra wager old barrier ho na woko afi woko Kumasi a patase Adom house first floor honso number no 0207 65 30 31 0207 65 30 31 no afrain ba bia wo bia de ni man be bro Adom Family Plaza abrosanim first floor hona Kennedy yebutu honso number no 0244 385 128 sa numbers we nyina
baby a wo bia kai na hye ne so say me see TV ni de oto a ye chew DSTV decoder ene ye san recharge ka ho TV ni bi so ho so eno so to a home theater na me nua ba ye de chew amishira mo pa ne adoya mo faso de ama de hye nso ye da say enti Kennedy digital satellite 4 ne yete won kana ne wo ni ensa wo so ye wo hia bia no ombenya bi e de amaw benena wie na emomame na Piwak natural Piwak healthcare for ase wo mo 3p garlic mixture e wo ho e pure organic and say garlic 100% and one more atwin so bi anka ho eja bi anso enka ho nti hye no so sa wonom 3p garlic mixture na boa wo na boost immune system na ma se be ya yare bi wo mu a wobetumi ade yare ne so nkuni mogabro so na wo so ya nom 3p garlic mixture no ebi oba obunsa na wote ya wo awachira wonom 3p garlic mixture eno so etumi boa wo ho a wonan ana wonsa ye titiri nom 3p garlic mixture wonim de garlic ye ewoni paduam eno na Piwak natural health for one more achim asone so aye no edro ede mayanom tinunom bi na entumi mu a hwehwe bi wo kanshi Kofi Sam ene Kings Walk ye nkran ha ubenya bi Kumasen so Dani Heba na Kolinak ubenya bi ho Abet Sam Heba takrade ye AA Mensa ena sunyane ye Green Light Pharmacy uko hono ma mi ama boswe ubenya dodo na tu pharmacy ne Heba shops bi mu nso ope 3p a ubenya bi fre 0248 928 824 na woni Piwak for akasa Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho Mr. Open Nokia Samsung ne iPhones and as smart TVs ahodo range from 32 equal 55 inches and as fridge tabletop de ni bi na wo pe Franco air condition na wo pe and as CCTV cameras na wo pa ni na Franco Trading Enterprise for one more e wo bi Franco de wo be bia e wo mayimu and awutime friend was 0246 422 338 0246 422 338 and 0555939311 now on the Franco Trading Enterprise for Juma Dominion Herbal Powder and also a boost your immune system no amount no pay so we need ya unya warm water now start Dominion Powder ni biguma no one and san what did he Samson and Murans who bear no man one sana what did you boost your immune system into your cranko biano a yino di free ho your Dominion Herbal ointment so we go to dre usisi what possible be a yoya unya Dominion Herbal ointment in be a fetch so pharmacy na umochi ho na chemical shop na ben wono uberuma ubenya bi o pedodo to a phrase 0543 158195 0543 158195 and 0249 591 183 Repatch Ventures Nana Boache Herbals and afe Angels Herbal Shops in Crown Ubenya bi Ekus Pharmacy wa Shima Little George Health Shop Watema go for you there for Gapson Pharmacy Delight Pharmacy or Hinenana Heba or Scooby Pharmacy I Central Market Shen Ubenya bi ewo ho Tony K Pharmacy wo suhum Nana ya Provision Store Kennedy Drugstore ewa chim oda so menyanso na Giza Pharmacy ho nyina o pedodo atua ubenya bi ewo ho so you opemfo na o breastfeed o ma akoda no fo a wo de Dominion ne ma yi wuntumi nyusu bi ana what 12 years a wo ba forma eno so untumi enyusu ebie ba menfa ensi ha na omanhene kwabna sante ene ne mpanifo nso aye crowd